Pozdrav ljudi, dobrodošli na Kriptoentuzijaste. Danas govorimo o Grayscale-u koji ulazi u AI svijet s novim fondom koji uključuje Tao, Near i Render. Grayscale, poznat u svijetu kriptovaluta, sada se upušta u područje umjetne inteligencije. Pokrenuli su novi fond, takozvani AI svijet, koji ima za cilj povezati umjetnu inteligenciju i kriptovalute. Ovaj inovativni fond usredotočen je na decentralizirane projekte, a kao osnovnu imovinu uključuje neke vrlo zanimljive tokene. Među ključnim digitalnim imovinama u ovom fondu nalaze se Tao, Near i Render. Osim njih, fond sadrži i Filecoin te The Graph. Ovo pokazuje Grayscale-ovu strategiju da se pozicionira na raskrižju ove dvije brzo rastuće tehnologije, prepoznavajući potencijal decentralizirane AI i njezinu integraciju s blockchainom. U osnovi, ovim potezom Grayscale teži iskoristiti konvergenciju umjetne inteligencije i digitalnih valuta, otvarajući nove mogućnosti za ulagače u ovom uzbudljivom i dinamičnom sektoru.